mau dar le mat lei in kara hian kala mu ngai mi lo kan ta tlang fo thin ka mu lo me a chu pu buanga tong trai na hmun kan missionary chalchin tha to thlen tu te zinga me pu buanga tong trai na hmun helai hi lo ni rang me a he kalo hrangai mi lo kan tlan tel thina a chawa hian tui khaw thla uma ka in phi dai anga Pu Buanga tong trai na hmun Rev Jh Lorrain prayer site Mizoram Chalai Christian Paul and lai hmuna hian Pu Buanga hian tong trai na halo mang thin ani chialo khang Pu Buanga tong trai na hmun Isua Christa chan chin min thrila ko ran min din saka le kha chiar tur min siam sakin le kha min zir tira zo fa te zirna ra bi tuktu ani thil tha chan chin lom om thlen tu te ke chu avamoi em an tia mizo Mizoram GKP hei siam tha ani na renovate ani a lukhop mai saka hian tui ho oma han so pa te ang mun hin bom tlat punu in phi har du em plastic chia hi chu lo om zel ani a bul lo kha hian hei ti thoveng du ta tu ya ho cher chera a muna dai nuam khop mai mau dar le mat lui in kara hei hi omani ai Pu Buanga tong trai na hmun tan chin tha lo thlen tu te tian hlu ani tun dit bung kan thlen thei chan po kan missionary te wang liao ani a hlu ve long tro tong trai na hmun an tong trai na hmun kan han thleng ve thei te oro hi Pu Buanga tong trai na hmun chu ni lampang kal chuan in tlaw ve don nia in chawl zawk anga tui te hi in phi dai anga a hmun hi a hlu em ai kan missionary te hi kan ngai san thar poi mo hop mai